Yuyarichispa kasayki, zapadia noqanchik ñawirispa kasanchik devoción matutinanchejta, usongo kusisqa nisqata. Sapaq ninchejpata kapuwanchik yakikunas chantapis kusikuykunas. Tukuy ongoykunata atipanapaq Diosninchik qowanchik tratamientota, maychus tarikusan kay Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18pi nispa. Tukuy imamanta Diosman graciasta qoychis. Chayta Dios munan Cristo Jesuspi creyente kuna ruananguta. Diosninchik qowanchik bendiciones ninta, chayraygu noqanchik graciasta qonatian. Sichus noqanchik qelqasunman sapadia bendiciones ninta graciasta qospa, maska cuadernosta noqanchik tukuchisunman. Diosninchik munan sumaqta kawsanata, cuidanata yuyay ninchejta, chantapis kallpachakunata, chaypaq kunandia niwanchik graciasta qonapaq zapadia. Ama qonqaychu kay k'amiyta. Bendiciones.